Dwar baguri lakhan ko ratro constituency ka parlo long dili terang arat kivang kisung. Son si dwar baguri lakhan ko ratro constituency ka parlo do lamara penday thor ka chileng PWD atowar long dili terang adung head along towar kharnu ekeng phua don bagdu kaharnu. Sitame PWD department do lamara along amata dolo. Sitame majok alevara tumta langdam de pusi hadagarat pen thorangke atum kahumri damahut klardak pen nang thandun. Lapen ke hadagarat pen kachuning ripon ke KAC along education EM Richard Tobia phan kachuning rilo. Prabjin pen to warnak silam vekta pusi hadak PWD levar tuma phanta nang toira nang paklem vekta nilitum kisu kachipon kachivan sungpik an. Gari pon no daklo. Lasi prabjin pen nang silam vekta pusi hadagarat tumpen chuning ripadopon. Tangte parangke thengno kaning jelam arjusina. News Day Report Karbi Anglong 24/7 News. PW atwar long ni tum gari motor kilengone pin and motorcycle da damone apoti PW atum ta bangwe langle along the hok the wamas ni tum ding phan jing ni lok si dam lo PWD tum che bangwe ma si bangwe asa ngori tum ta bangwe ala levar mata to bi tang ho do atau bi sao mata ni li phan bom lo ta lang ni tamon ko dai de Kudam ke bang siksak olo na gari motor dan bike atau mata stupido na tu mata siksak betul lah labang so road ke pia road lo ho asas to tuar ke PW road lo dalam ra leng olo dan bokata lelo dai korda lelo dala bang so la PWD ron te PWD la an ka hing no tame PWD department don chilang ma bang ma bang vela non puta long la ko ana jil ding ko la ka hing no lo ho ceklo yoni na dolo oh lo ni bang dolo di kan dala bang so puthak la lang klem te puthak na tum kopi lo na tum rong arat pe na tum kani ye kang tung ke di kantong ke lanang bonai pi nang po ya la ya PW tum la Karbiang long yem di kisan jum war bagori Richard Tobia phan yem phan chuning ri lo Prabjin pen bonai ya phan